mina okwami nje ukuthi ngizohlaba ngathi mina ukuhlaba onginjani ngoba phela ngikude kakhulu nemfuyo so abantu nje vele bebengakafika emfuyweni ngwase silenga eThekwini athe hayi ukuhlaba lokuthi uzohlabela amadlozi ukuhlaba kwakho wena ukuhamba uye endaweni komapaki khona indawo la koBhulabhula indawo ezikanjani okwakho nje wena ukufika neprice stand yakho enamalahle seyirathi kube yakho mawufika lapha uyashisa ke manje wenze kanje bedla abantu inyama ushisa inyama nje for anybody afike abantu befike nje bedla inyama ungabi nankinga ungayidli futhi ona lo nyama manje babu ngithi mina hayi kwasokwalula hayi baba ngeke baba ngeke caba siqede kulula phela makunjani ayilula ukushisa inyama ukushisa inyama nje hayibo ngiphinde ngitsela abantu bese ngiba right business kabafo bese liyafuka ngoba phela ubafo wayinengane uyabona wayinengane eziningi manje ngiyabona ukuthi manje ingane zakhe azisondleki kahle Nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle nophaphe ekhanda enhla nasezantsi sibingelele izifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika nangaphandle kweAfrika le sikuyona na lale eAustralia nako New York naleko Island kuyephikiphi la kufinyelela khona umabona kude wakho bizwa uthi Black Life TV indlela yethu ke iya lapha ku 1 million subscribers mawukuthi uyasibona sithi qamthuthu escreenini sakho siyakucela siyanxusa press lo like uphinde upress lo subscribe ukuze umndeni wethu khula uwande kakhulu sibonga support kulabo sebeqalile beba ingxenye yethu usuku nosuku nezifundiso wena esinikeza sona exwayiso siyathatha sibuke sifake enqolobaleni bese siyafunda silungisa amaphutha gama lami Khichaka njengenjwayelo ngakaluqa sesifikile ke la kwezimpande zama-Afrika sodinga indaba ezithinta nina ngqo engasathinta omunye umuntu khona ke ubaba uGasa esinaye namhlanje sibingelele khehla la sibingelele kubabukeli beBlack Life TV sibingelele kubaphathi Siyabonga kahle. Sithembe ukuthi ke namhlanje sifika umoya uthe ukwehla last time sikhuluma besibona ukuthi ithe ukuphakama kancane. Khehla lami. Akuyena umuntu oba nomoya ophezulu abantu bangazi. Ngihlezi ke indoda nje njengoba ngisebenza abantu akumele kube khona iqhube engilibambile ukuze abantu bakwazi ukuphila inhliziyo kumele ihlezi igazekile ingaphazamiseki. Batho namhlanje sithi asikhulume ngento ethinta mhlawumbe umsebenzi omunye owenzayo. Kodwa ke sithola ukucaciseleka kuqala phezulu ngoba uhlala ukhuluma ngento ethinta izithwala ethinta iphakamiso abantu lapha ekhaya bagcina benga-understand abanye bethatha okunye ade befuna okunye so sesinikeza leli thuba mhlawumbe oqala ke sibuze ukuthi yini isithwalo yini isiphakamiso kuhlukene ngani lezi zinto zombili nemigomo nemibandela yakhona kuyefana yini sithokoze khehla lami isithwalo nesiphakamiso khehla lami asifani isiphakamiso kuyenzeka ukuthi sikhuphula inhlanhla yakho evele khona kodwa sayikhuphula siyi-ede ngengcabe ezithize ukuthi kukwazi ukuthi kuphakame izinto zenzeke ngendlela osubufisa ngayo kodwa nakhona ukuthi kuzofanele ukuthi ivembu ngakusasa kube soba right izinto zizohamba nje kahle kodwa ukwazi uku-afford ukwazi ukwenza lokhu nalokhu isethwala umehluko waso kumele ukuthi mothatha isithwalo izinto sheshe ziphakame yabo kuba khona impawu obona ngazo usanda kusuka ukuthi hayi ngiyithathile into ngiyayizwa egazini bengithatha isipuke khona abantu abakubathatha into la ekhaya athi umuntu ayimkhulu ngiyayizwa ukuthi ikhona iyaphila ehamba nje into ekanjalo lenza ngichaza okay mhlambe sike sakhuluma nawe sikhuluma off usho ukuthi indlela abantu abenza ngayo kokunye ibuye iphambane nezinto okufuna kwenze ngayo mhlambe uma ungaqala ngokwezinga lakho la kaGasa izithwala ngokuhlukahlukana kwazo amazinga azo zihlukene kanjani ngoba omunye uyazi ukuthi isithwalo nje ayitshelo okukhulu kanti mhlawumbe udinga okuncane omunye athi afuna okukhulu kanti okuncane kanti udinga okukhulu ukuhlukahlukana suke kuhlukene kanjani ngokolana ke kwaGasa ngokwala kaGasa khehla lami isiphakamiso ungakwazi ukuhamba naso ugibela ungene eTaxini uhamba ufike ekhaya isethwalo khehla lami mothatha isethwalo nje isikhulu sala kaGasa angeke ngayisho inani laso ukuthi siba into engakanani siba imalini kodwa mothathe isethwalo la ekhaya kuyaphoqa ukuthi uhambe ngemoto yakho nje straight ufana nani mozothatha ikhanda lengulube mozothatha ikhanda lengulube la kaGasa wathi awunayo indawo ozogqibela kuyona wathi awunawo amathuna la kaGasa kuyaphoqa ukuthi mangabe silenzele ngapha kumele ufike nemoto yakho
ukuze khona uzokwazi ukuhamba kahle. Akuyona into yebhasi le. Akuyona into yebhasi, akuyona into ye-taxi. Into ukuthi ukwazi ukuthi uhlale nawe uyifake la emotweni yakho. Kunezinto umsakazi othi mawuzilanda enyangeni ezikwazi ukuthi ungangena phansi kwabantu. Kunezinto ongeke ukwazi ukungena phansi kwabantu ezijule kakhulu. Eziphazamiseka manje. Eziphazamiseka. Hali bonke labantu osuke umpintshene nabo. Abanye kade uthola kade behlangena ubazi ukungcola kwabo kade bekwenza. Abanye banamabhadi vele. Abanye baveli banesinyama uthothi bazalwa nazo. Uba uhleli nomuntu okade evele ebusuku ebhizi. Yayibona lona. Besaqhubeka into yakhe. Sekucindezeleka lento lamandla lawa kuwena. Lo muntu uzohamba naye mhlambe 24 hours. Unabo labantu baphazamisa lento. Le golide sesikunike Into engenza mkhulu kilo ngibuza lemibuzo ukuthi ngihlala ngijeke lapha abantu mabebhala ama-comment bebhala izinto abayibhalayo sibuke sibone ukuthi ikephi labakhala khona ikephi labanenkinga khona. Abanye bazaba mention ukuthi ngaya kusibani afike kwenza ukuthi kodwa kuphambana usuke wachaza ke phambilini ukuthi ezinye zezinto iziphi. La kunezithwalo abantu abafika bezoyibika njengalaba nje abafika kithi bezosixoxela indaba ejulile sike sithule siyilalela sizwe. Ukhona udadewethu owafika la mkhulu wathi kunesithwalo asilanda emva ukuthi kushone owayethandana obhuti wakhe kahle uthi ubhuti wakhe mayishona benengane zele bene driving school. So uma eshona ubhuti kwasiqophoqa ukuthi usisi kube yona thatha over ibusiness alanga hamba ngendlela maseliphethwe uye kwaphoqa ukuthi ahambe ayothola into ezomenza ukuthi imboost. Ngiyakukhumbula ngiyazi ukuthi ababukeli bayakhumbula leso story. Wayesetshela ukuthi uzohlaba kodwa nje okwakhe kusimple ukuthi osenyama osalabantu mayiqeda umlotha awuthatha hambe naye futhi president ifika naye umlotha uhamba nawo bese uhlanganisa nezinto zakhe. Inkinga yakhe uthi njengamanje yonke lento eyenzeka kubantu bangaphandle angenankinga naye sekugaxile nezingane zakhe ngoba izingane zakhe ianda thengela uyena i-roll on thengela uyena zinto nje engathini umqondo ngathi ayikho abacabangisisa. So ukufika kwami ke kuwena babugasa ngizobuza ukuthi kuphi la khona kuthiwa isithwalo sasithikameza nomndeni kanti isithwalo akuyona into yokusiza umndeni. Kwenzeka kanjani isithwalo sigcine siqhelaza umndeni lo ukuthi ulandele ukuthi ucebe ube right? Siyathokoza khehla lami. Khehla lami isethwalo la indlela engasibeka ngayo ukuze sigqilaze umndeni sigcine seshaya umndeni. Imigomo esuke kumele uyilandele esuke idala ukuthi egcineni sigcine sesigqilaza umndeni ngoba mose ulanda isethwalo sho bambalwa abantu abathi mkhulu mina sengifuna noma yini noma ngabe kuthiwe ngaphakama nomuntu kodwa lowo muntu lo usuke uthanda umndeni wakhe asuke uzala ngoba nje bese uyithatha isethwalo usuke ethathela ukuthi aphilise labantu laba abeza ngemuva labo kuwona umndeni awubhekile kuba kanjalo. So lowo muntu lo umsakazi ngaba kancane uthothi akayitholanga into ethi ingane zakho zingayidli lo nyama abantu bomndeni abangayidli lo nyama ayidliwe abantu bangaphandle ngobani ibona kanti beyidla labantu lezibhoko lezahamba nazo izona la isifike zithathe khona lamagolide abasuke bawaphethe lenhlanhla esuke beyiphethe. Agcina umuntu uthothi akasafune lutho akasafune ukusebenza akasafune lutho useyimbuku ubona ku right ukuhlangana ezodla lenyama kuphela. Ukuhlangana bazodla lenyama kuphela baze babizane njalo ngama Saturday ngama Saturday hayi asambeni sekabani yabo beyodliwa nje lenyama. Umlotha unaqhazalini olubambayo ngoba ngiye ngizwe nasemakhaya uyagadwa kakhulu umlotha masuke kade kuhlatshiwe kugada umlotha ukuthi unganyamalali engathiwa mhlawumbe khona osethatha umlotha. Unaqhazalini olubambayo kubantu asuke begila abantu. Khehla lami umlotha uyenye imfihlo uyezinye zensila zala ekhaya iwona insika yala ekhaya umlotha ngoba uyakwazi ukuthi mengabe unenkinga uthathwe uphuziswe wona uphile. Mangabe ukuthi umuntu wala ekhaya unenkinga la uyakwazi ukumthatha umixe nento ezithize engeke ngazibala ube sogeza ngazo ukuze kusuke lo sosinyama lesa ngeke ngithi mhlawumbe umama uphumulelwe isisu wala ekhaya masithathe lo umlotha sawuhlanganisa nemhlamba amanzi ahlanganisa nenduku ezithize sase siyageza lelo thunzi liyakwazi ukuthi likhweshe kuwena lithu liduka. So lo sisi ke nezingane zakhe mase sibuyela kuyena nabanye abantu abakhona lapha ngizwe manixoxa nithi umuntu mangabe ehlala eduze kwabantu abathola automatically leyo muza ucaci kuba khona izinkinga khona abantu abathi babugasa thina sinenkinga la siyabona ukuthi
sathanda sanamathela esithwaleni somuntu ngendlela engahlelekile. Ubaba uGasi khona indlela ukuthi asize lo sisi nezingane zakhe aphinde asize nalabo abanye abantu abanenkinga efana neleka sisi. Khehla lami ngoba usisi lento le uyayazi imgomo yawo, uyayazi futhi nanokuthi indlela esebenza ngayo. Ikhona indlela ukuthi sisize laba kodwa laba abangaphandle asikwazi ukuthi sibasize ngoba iyona ndlela emdala ukuthi izimphakamise. Yeah. Iyona ndlela ephakama ngayo ngeke ayiyeke le yokushisa inyama. Kodwa le ukuthi sisize laba abantwana bakhe ngoba lento kusho ukuthi iphakama ngaphandle. Ibona abantwana abakwazi ukuthi baye lapha bafike badle lenyama. Usisi somsiza kakhulu leyo nto leyo. Uzoletha nje bonke abantwana bakhe sikwazi ukuthi siqondise le. Sivulele bona ukuthi umuntu angasale seziyekelela ngoba kuyenzeka uma ngabe ucindezelwe seyithwala usale soyeka ukuthi hayi ke azilimeze etsheni sengi-right ivele imisebenzi ayikho. Uthola abantu abasemva ngoba bakwazi ukuthi basebenze baphile. So asibuyele kuwe ke baba uGasi ngaphandle kwekhanda lengulube eselaziwa abantu ngalendlela elaziwa ngalo. Ikhona into ngathi umuntu hayi mina ngilidinga ikhanda lengulube baba uGasi engaphansi kwalokho engakwazi ukuthi ngikuthole la kaGasi ongangisiza kodwa ukuthi mangigembula ngikwazi ukuphumelela mangisebenza ngiqhushukelwa isikhundla emsebenzini mawukuthi mhlambe nginetafula ngidayisa kulona abantu abazothenga abande. Khehla lami uthinta izinto ezikhona la ekhaya. Khehla lami kunelo khuzana esicabanga ngayo la ekhaya. Mangabe ufuna uphakama ezikhundleni. Yeah. Mawukuthi ufuna isethwalo la ekhaya sikhona. Isethwalo sekuthwalisa ngaso. Masisikhanda lesethwalo la ekhaya usithengela isikaphu. Lesikaphu siyakutshela usenze njani asisinqume. Alikho igazi selichithela kwena emzimbeni. Lesikaphu sifa indlela esifa ngayo ngendlela esuke sisikhande ngayo. Sifa uhleli phezulu kwaso kanje. Siphelelwa amandla size sifa. Yeah. Isethwalo ke leso siyakutshela futhi nemigomo yaso ukuthi ime kanje. Njoba lo sisikade ngibuza naye ethi khona nokunye engamnikeza kona. Yes. Ngamtshela ngathi khona because ukuthi akasayithandi lento eyenzakala kulabantu basendawo bendawo because abanye bayakwazi ukuthi bahambe bahlole bathole ukuthi inkinga ilapha. So sikhulumile naye kakhulu eceleni ngamtshela ukuthi ikuphi nakuphi engizomnikeza kona. Zikhona into zemali, zikhona into zomcebo la kaGasi zokuphakama eziclean nakhona futhi molandela imigudi yakhona. So mozogeja kuveli ngabe uzongenza imigudi yakhona. Izoli mase seyenza into ephambene egcekeni ube sothi uGasi wanginika into ebhedayo. Engekho. Kanti angikunikanga into ebhedayo. Athi uGasi wanginika into khona kade bekhala nje bethi ngabanikeze abakaze balali lokho ibavusa ukuthi abahambe bayosebenza. Yeah. Ima esukenza njalo sokwenzakaleni suku umuntu engenzi lutho. Iyakhweleza walala nomuntu wakhe esifazane engakapheli u6 days. Walala naye. Nanokuthi umsakazi mina ngithandani mangabe kuukuthi ngikunikeza izinto. Mawukuthi ulala nomuntu wesifazane, lala nolokhuzana nomkakho. Hayi ukuthi ulale nomunye umuntu. Molala nomkakho angithi lesipoke uyayishiya le. So uyaphinda futhi uyayithatha futhi mawuphinda ulala nayo kwesibili. Yabo. Mozolala nentombi into ezohamba ilala na wonke umuntu. Yila iqala khona kulokhuza. Ukuthi ixabane khona. Mothatha into awulali nentombi. Kumele uqale ulale nalowo muntu. Uma ngabe intombi yakho le usanentombi. Intombi yakho eqondile. Umuntu osazophinda ulale naye. Ngoba ngale kathi uhlangana naye. Usho ukukhulu ukuhlangana akuyona into encane. Kunezinto asuke ezithatha la kuwena. Yabo. Kumele niphinde nihlangane ukuze ukwazi ukuthi sesona kubuye kubalance. Hey, baba uGasi nibaningi ningabelaphi bendabuko ikakhulukazi sina kwi Black Life kudala saqala sisebenza nani ngowahlukahlukana kodwa indlela enisebenza ngazo ayifani. Lapho ke kuvuka khona imibono engafani nakubantu bethi mase bekhuluma nomunye bakhuluma nomunye kabi. Uthini umbono wakho mawuzwa abantu beka kabuhlungu kanje okulapha kwendabuko okugcina sekubonakala ngazo ukuthi igcwele igebengu kulomsebenzi wenu? Khehla lami ayikho into engiphatha kabuhlungu njenganaleyo because abantu abaningi bakubulela umnyaka. Angeke sakufihla lokho. Bakhona abelaphi abeqiniso. Zikhona inkunzi ezilaphayo ngokweqiniso. Bakhona futhi abadlala ngabantu okubothi ayilo udlala ngabantu. Okwesibili abanye abantu bakubathi izinto azibahambeli kahle kanti bahlulwe ukulandela ngendlela. Kufana nalemsakazi kufana nokuthi uyohlaba ekhaya uhlaba imbuzi. Mohlaba imbuzi ekhaya abanye bakwafela uthothi uzobonisana naye ngithi akenze isithebe yabo wangichazela ukuthi kanje uthothi umuntu kade ezozivulela inhlanhla athi hayi bafikile bathi angenze kanje ngithi wenze lo msebenzi ngibe sengambonisa ukuthi umsebenzi wenze kanjani
Yeah. Ngoba abanye abantu into ababa wrong ngawo ufika ahlabe. Mehlaba kunele inyama edliwe ebusuku. Imbuzi bese ziyahengwa lapha emsamo. Sekuyabuya ngakusasa. Usethatha inyama useyahlahlela usiyapheka usifakwa lapha ebhodweni. Mase iphuma lapha ebhodweni usethatha inyama usekhipha izithebo usenika abantu. Hawo. Inyama mayiphuma lapha ebhodweni emsakazi yemsamo. Yeah. Akudliwa nalelodwa iqatha ukuthi iqotshole lapha eqale ethiwa iyaziwa idliwa abantu engabona abala ekhaya. Iyabuya emsamo ibekwa yonke mangabe imbuzi sibekwa zonke lapha emsamo sekuyasuka lapho soyachaza soshisa impepho yasho ukuthi nina bakobani. Naku ukudla kwenu ke manje ekade sinenzela kona senizodla ke njoba sesikhiphe izithebe selidla nabantu bendawo bonke yabona ihlanganyele nonke nabantu bendawo sekuyila okhipha izithebe khona yabo uzubona emsakazi ngizoqalisela kancane ubone izangoma ezinye uthothi umkhulu mina kade ngihlola kade ngenzani kade ngiprofessor ngisakagobela ngizoyithinta le nto ngoba abantu uthothi ngiyabavulela imisebenzi kakhulukazi izangoma uthothi ubesebenza kagobela eprofet ebona kodwa utheme esuka lapha kagobela kwathuleka masefeka wasebenza 1 month kwase kuyathula kwasakuhlola njoba kusuke kulapha umsakazi kagobela lapha kagobela kunezinto akufihlela zona ugobela eziyimpande zakhona enjenganento zokudosa umsebenzi njenganezigubhu kuzoba isigubhu sokuhlola esiba khona so ugobela usuke kumele akutshele abese yabuya lapho esekunikeza into ozokwazi ukuthi uzamazame ngakutshela ukuthi uqhubekele phambili ungasale sowuma lapho phela ukuthi uthwasile waqedwa usuyaphuma okwesibili futhi into ebuyenziwa ugobela ufike ukuthi sekuphuma isangoma bambize mase beyabuya lapho sebethatha uhlangothi lenkomo ngale kathi kuhlatshwe inkomo sebeyalithatha sebeyakagobela sebefika khona sekuyagidwa kuphuzwa notshwala kuyalokhuza kuyakikizwa sekujatshulwa lapha manje akusajatshulwa la ekhaya ngoba phela umthetho kumele kudliwe kuphelele la ujatshulwe la ekhaya yabo mase sekojatshulwa le kagobela isiyaqala isibhambe la ithi ukudla kwala ekhaya mase sekuya le sekojatshulwa lena sekuyenye inkinga ezinye izinto zike ziclashe wona khehla lami ziclashiswa nje into ezincane yabona lo nto uthothi omunye umuntu uthi angisaboni ngaphuma ngisebenza kwasebenza inyanga eyodwa izinto zase ziyaphambana kunezinto zokumisa umsebenzi zokwazi ukuthi udosa umsebenzi ukwazi ukuthi ungene abantu khona la kagasi kwagasa ngisho bangoma bayafika basizakala izangoma ziyafika sifike zolanda izigubhu zokudonsa sifike zolanda impondo zokudonsa kodwa ngiqale ngicheck ukuthi ukuphi ongaba right abanye bafika bebonisiwe asho ukuthi thiwa mkhulu uzongiphamisela uphondo kanje asho ukuthi thiwa sizoze siye nasempophomeni ngimtshela ukuthi ofika ngosuku oluthize ngoba ngibhizi kakhulu ayi Khulu asibonge isikhathi sithemba ukuthi ke uchazile konke makuthi mhlawumbe abantu bayakudinga ke bafuna ukukhuluma nawe bafuna ukuba ingxenye nje ukuthi bafike kagasa bakuthola kanjani mina ngiseThekwini endaweni yaseMlazi kodwa moza kumina kumele uqala ufone uzothi ngikhona ngoba ngiyindoda ebuye ihamba impela ngatholakala enambeni ethi 081 45 78132 081 45 78132 esibili ithi 061 435 0735 061 435 0735 Sibonga kakhulu Khehla siyathokoza ma nise kwi transport ke suke ibabelethe kuni niqhambe iqhamuke eLimpopo niqhamuke Cape Town hla niqhamuke eGoli yenza isiqiniseko sokuthi umuntu mayazi ukuthi uyakubani uqonda kuyena straight ayeke niyeke lento yokubuka ama video bemani niphathe imphithane ekhanda kuyaba senishintsha indlela niyakonye indawo mhlanje nenkinga senibuya back niza kumuntu niza kuyena eqaleni bese ngathi inkinga kwakuyileya lowo muntu kanti kwayinto enayithatha konye indawo kuyini eningothathekile senithathwa izinto eziningi umuntu akayazi into ayifunayo ayidinga ayafuna ukuyenza ukuze kusasa usichaka ngathole equla amacala angahlangene nawo asihambeke kwamanje sophinde sibonane kokuzana sale kahle